Nalo ng... Nalo ng Naglulo ng mat. Dagatangam. at dagatangam Gatangan. Oo nga. at dagatangam When. Saging. ken Ken. Mansanas. intayon, Intan. intan. Inya Wa. tigatangan ta. Sida. Ken Natong. gumatang kami ti sidaken nateng. Sidaken nateng. So, what's that in Tagalog, Mudra? Isda. Bibili at kami gulay. ng isda at gulay. Mga lata ti duwa, Mama? Kastoy. Oh, may kuko. Gumatangak ti duwa nga kastoy. Duwa nga kastoy. Gumatangak ti duwa nga kastoy. Bumili ako ng 2 ganito. You know what, Mama? I just saw this today. We've been getting this for a while now. You know, you can put something there inside the thing. You can put something inside the thing. So cute. Is that ice cream there? Yeah, ice cream. Nagimas. In Tagalog, bumili nga tayo niyan. Bumili nga tayo niyan. Let's buy that. Bumili nga tayo niyan. In Ilocano, paano, Mama? Gumatang tamantida. Gumatang tamantikasta. Yeah. Gumatang tamantikasta. Diba? O kaya gumatang taman ti dayta. Well, yun na. Let's follow the leader. Gumatang tamanti dayta. Gumatang tamanti kasta. Gumatang tamanti dayta. Well, that sounds a little bit weird, but let's follow the leader. Well, I know there's more. Meaning. Yeah, but I guess so. Well, I know there's more Ilocano speakers watching there, so they could just like say something. Yeah, they could just say something. Gumatang tamanti kasta. Gumatang tamanti dayta. Gumatangak kumatikastoy. Gumatangak kumatikastoy. Gumatangak kumatikastoy. Or bibili sana ako ng ganito. English translation. Mama, I was about to buy this. Ayun. sagmamano daytoy. Sagmamano daytoy. $3.99 a pound yun eh. She's answering my question. Magkano ito? Sagmamano daytoy. Magkano ito? How much is this? Or sagmamano, magkano? How much? And if you want the seller to weigh something for you, ipakilok man daytoy. Ipakilok man daytoy. In Tagalog, ipakilo ko nga ito. Ipakilo ko nga ito. If you think the price is a little bit expensive or expensive, and you wanna bargain with the price, let's say you wanna pay 50 pesos. Nangina. 50 pesos laangan. Nangina. 50 pesos laangan. Mahal. 50 pesos na lang. Or, nangina. 50 pesos laangan. Alaat dayto yun. 50 pesos laangan. Kunin ko na to. 50 pesos na lang. And yes, that's English and Ilocano. Or you can also say, alaat dayto yun. 50 pesos laangan. That's all for our Ilocano phrases. It's another week and it's time to do groceries manen. Again. Manan.